Volonterizam. Je li to gubljenje vremena samo zato što niste adekvatno plaćeni ili doprinos društvenoj zajednici? O tome koliko je volonterizam važan i da li su mladi u Crnoj Gori spremni da volontiraju, te kakvi su njegovi benefiti, govorimo u novoj epizodi emisije Sa mladima o svemu na televiziji Crne Gore. Volontiranje se u najširem smislu definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Naročito je važno danas želju za volontiranjem ukorijeniti među mladima u Crnoj Gori. Volonterizam smatram kao jednu od najljepših čovjekovih aktivnosti. Ako uzmemo samu definiciju volonterizma, to jeste neplaćeni rad i mi od toga nemamo neko materijalno zadovoljstvo, ali imamo unutrašnje i ja sam sigurna da je to mnogo bitnije od ovog drugog. Volonterizmom smatram svaku dobrovoljnu pruženu pomoć, bilo to nekoj instituciji, zajednici ili samom pojedincu. Smatram da je to vrlo važno i smatram da to treba njegovati čak kao i naviku. Da se to ne desi jednom ili dva puta u životu, već da njegujemo, pa makar jednom mjesečno smatram da svako može pružiti pomoć na bilo koji način. Volonterizam za mene predstavlja duhovno zadovoljstvo, ono kod čovjeka budi najhumanije osobine i smatram da je jako korisno za cjelokupno društvo. Osim toga što nije plaćeno, smatram da nam pomaže da stvorimo različite vještine. Volonterski rad se, kako je to definisano zakonom, obavlja bez prava na zaradu za obavljeni rad, novčane naknade ili druge imovinske koristi, dok organizator volonterskog rada, osim državnog organa te lokalne samouprave, mogu biti nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori. Moramo naučiti mlade da im ne može biti sve na gotovo, da prosto oni su ti koji moraju da se uključuju u razvoj svoje zajednice i društva u kojem žive. Da li mladi u tome prepoznaju sopstvenu ulogu, da li prepoznaju vrijednost, mislim da je tu negdje pola-pola situacije. Rezid, nacionalni volonterski servis, negdje od 2000. godine se bavimo volontiranjem. I prije svega da bi nešto bilo volontiranje, mora da bude organizovano, mora da bude besplatno i mora da postoji korist za onu treću stranu, to je zajednicu. Dolaze iz skoro svih opština Crne Gore i tu su zapravo prisutni na taj način što su prošli naše obuke za vršnjačke edukatori i edukatore. Uglavnom na teme upravo koje mi pokrivamo, a to su prevencije, borba protiv rodnog nasilja, seksualnog nasilja, za zdrave veze, zdrave partnerske veze, za suzbijavanje govora mržnje. Prije nego što sam nekako u Zidu profesionalno angažovana na poziciji koordinatora volontera, i sama sam okusila što znači biti volonter i što mi je sve, to jest volontiranje, donijelo. Često sam bila u nekim akcijama i volontirala. Na primjer, prošle godine sam učestvovala u velikoj akciji Njihov osmijeh vrijedi više. To je nekako za mene posebno iskustvo. Samim tim što je akcija velika, sama po sebi veliki broj članova i mnogo poznatih ličnosti. Također sam često volontirala u školi i volonterka sam Crvenog krsta Crne Gore, tačnije Crvenog krsta u Zeti. Lično ja sam imala dosta iskustva što se tiče volontiranja, da li to kroz neke organizacije, baš koje su oficijalne za volontiranje, pa čak i individualno. Mi smo, na primjer, i kroz svoje školsko obrazovanje organizovali sami neke volonterske humanitarne akcije, a i kroz, na primjer, organizacije kao što su Njihov osmijeh, Crveni krst i tako dalje. Ja, nažalost, nisam imala iskustva u volonterizmu u smislu da sam se konkretno prijavila za neku volontersku aktivnost, već sam se trudila da pomažem na neki drugačiji način, međutim, svakako da bih voljela da se ostvarim i u tom polju. Smatram da volonterizam možemo da steknemo, a isto tako i da velikim dijelom možemo nekako da se rodimo puni duha i volje da volontiramo.
Smatram da za volontiranje nema adekvatne starosne dobi i da postoji ta neka granica ko može, a ko ne. Tako da smatram da svako, čak i ono dijete u vrtiću, da može nečime da doprinese. Možda da nešto napravi pa da se to i proda, ali smatram da nema tih granica i da ko hoće stvarno može da učestvuje na bilo kakav način. Ako se sjetimo, na primjer, saobraćajne tragedije na Bioču sa vozom, to je bilo toliko taksista koji su te noći, čim su čuli šta se dešava, došli, izvlačili ranjenike, nosili ih, vozili ih u bolnicu bez ikakve nadoknade. I to je volonterizam. To ne znači da će oni ikad više uraditi nešto volonterski, ali te noći su uradili jako važan posao. Danas postoji mnogo različitih opcija i mnogo različitih aktivnosti, tako da maltene možemo da biramo gdje i kako da volontiramo. Opcije možda i postoje, no da li su i koliko mladi u Crnoj Gori spremni da volontiraju i na kom nivou je volonterizam u našoj zemlji? Jesu spremni, samo je pitanje na koji način možemo da ih uključimo. Smatram da dosta mladih, posebno s ove normativno-pravne strane, kada govorimo o volontiranju, pošto volontiranje zakonom ne afirmiše, to jest volontiranje se zakonom ne afirmiše u našoj zemlji, već je prepoznat kao vid radne prakse. Smatram da to itekako mladima u nekom segmentu otežava da shvate šta je volontiranje. Prosto nekako, po mom zapažanju, situacija vrlo crno-bijela. Imate mlade kojima je to nasušna potreba, koji prosto ne mogu da samo idu u školu ili na trening ili na neki kurs jezika, već im jako znači da imaju tu satisfakciju da su nešto dobro radili za zajednicu. I imate druge mlade koji na pomen volonterizma reaguju da je to nešto najgluplje što mogu da urade jer moraju biti nagrađeni za trud, dakle novčano. Tako da smo uspjeli da kod ljudi probudimo, posebno kod mladih ljudi, da probudimo taj aktivizam koji im je prosto nametnut, posebno u današnje vrijeme kad su i tehnologije napredovale posljednjih 20 godina. Mladi su postali itekako isključeni iz svih dešavanja, prosto ne žele da provode vrijeme sa svojim društvom. Tu su telefoni, filmovi, video igrice i jako je teško doći do njih u jednom momentu. Mi pokušavamo da im predstavimo neku drugu sliku, a to je da volonterizam donosi neke vrste koristi, ali prije svega da je to taj osjećaj da ste uradili nešto za svoju zajednicu. Društveni aktivizam i volonterizam u Crnoj Gori, pa ne znam koliko je zapravo razvijen, možda i jeste, ali se dovoljno i ne promoviše. Samim tim mislim da onako zavisi to od individue. Volonterizam kod mladih u Crnoj Gori smatram da može biti još razvijeniji, ali da idemo ka tome. Smatram da je sad bolja situacija nego što je bila u prošlosti. Smatram da su mladi, pogotovo u posljednje vrijeme, jako spremni da volontiraju. Osim toga, smatram da je trenutno najviše dostupno volonterisanje u odnosu na prethodna vremena, obzirom da, koliko sam upućena, to nije bilo toliko zastupljeno. Smatram da društveni aktivizam i volonterizam u Crnoj Gori ide uzlaznom putanjom kada je u pitanje razvijanje, ali isto tako mislim da još uvijek ima dovoljno prostora za rad i napredak da bi stiglo do vrhunca. Trenutno u Crnoj Gori mislim da se ne priča dovoljno koliko bi trebalo. Sve je više slučajeva kojima je potrebna pomoć, a sve manje nas koji pričamo o tome. Mislim da je najbitnije da mladi pričaju o tome, da dijele svoje pozitivna iskustva, jer sumnjam da ima rijetko ko ima neka negativna iskustva kad je riječ o volonterizmu. Tako da mislim da je važno da mladi pokrenu tu priču i što više nevladinih organizacija, da pokažemo koliko možemo. Nije rijetkost da mladi u Crnoj Gori, ali i njihovi roditelji, volonterizam smatraju gubljenjem vremena, budući da za svoj doprinos zajednici neće dobiti novac. U najvećem broju slučajeva, koliko moje iskustvo govori, jeste da su negdje pritisnuti od strane roditelja, koji čak i onda kada bi mladi htjeli da volontiraju i kad pokažu interesovanje za tako nešto, roditelji im ne dozvole, kažu to je gubljenje vremena, ti treba da nađeš neki posao, ne negdje da mlatiš praznu slamu. Prosto to je nešto što se ne mijenja, ja mogu slobodno reći, već nekih 10 godina. Kad sam bila srednjoškolka, isto su mišljenje imali, imaju i sad isto mišljenje.
ali smatram da taj zakonski okvir koji ne prepoznaje volontiranje kao što treba da bude, da volontiranje treba da bude aktivno gdje se ljudi uključuju dobrovoljno, već je prepoznato kao vid radne prakse, dosta otežava da i mladi shvate šta je volontiranje. Voljela bih da roditelji ne predstavljaju smetnju, nego podsticaj mladima da volontiraju. A moja poruka mladima je da volontiranje shvate, ako već do sad nemaju taj osjećaj, da shvate to kao rad na sebi, jer iz iskustva znam i ovo što sam rekla kako prima angažovala ljude, da to može biti dobar korak ka zaposlenju. Ta misao da je volonterizam neplaćen i dosta utiče na mlade i to ih odriče od same ideje da nekome pomognu zato što nemaju nikakvu materijalnu dobrobit koja im se vraća nazad. Smatram da to dosta utiče, ali kad bi svako makar jednom probao, znao bi koliko to nije važno. Volonterisanje nije gubljenje vremena, obzirom da nam stvara to duhovno zadovoljstvo, a i omogućava nam da stvorimo nove vještine, različita iskustva, da upoznamo različite ljude, osim toga da se ostvarimo na različitim poljima gdje prije nismo imali mogućnost da dođemo. Smatram da mladi ne misle da je volonterizam gubljenje vremena, ali isto tako mislim da nemaju dovoljno vremena da ga uklope u svoje prioritete. Ta materijalna dobrobit koju svakako izuzimamo kada dođe do volontiranja i kada želimo nekome dobrovoljno da pomognemo, da je totalno zanemarljiva i da na kraju dana niko neće pomisliti na novac, već će zaspati mirno znajući šta je zapravo učinio za nekog i da će neko zbog tebe spavati mirno i smatram da je to stvarno najvažniji osjećaj. Sami taj osjećaj da radite nešto za nekoga, a da vam nije plaćeno, već da ćete vi samo imati neko unutrašnje zadovoljstvo je dovoljan da stupimo u volontiranje i da ustanemo u tim vodama, obzirom da smo mladi i da nam trebaju takve aktivnosti, ne bismo li se pronašli u nekom drugom zanimanju. Volonterizam je važan prvo iz nekog osjećaja zadovoljstva koje mi osjećamo kada to radimo. Također je važan zato što smo pružili priliku drugim ljudima da budu bolje pozicionirani, da se osjećaju ugodnije, da njihov život bude bezbrižniji i bolji i tako dalje. Smatram da je volonterizam također važan jer možemo steći veliki broj prijatelja koji su također volonteri, aktivisti i tako dalje. I na kraju mislim da je volonterizam važan da se istekne neka slika o nama. Svakako da utiče pozitivno na razvoj mladih ljudi i mladih i starijih, nekako svih generacija, jer rade na razvoju svojih vještina, kompetencija, unapređuju ih i prosto mogu nekako kroz svoj neki primjer da kažem da mi je volontiranje itekako puno donijelo, da sam unapredila svoje socijalne kompetencije. Nekada je volonterizam zapravo jedna sjajna prilika da nešto naučite pomažući drugima, čineći dobro djelo i da izgradite sebe ne samo kao ličnost, nego da poboljšate neke vrlo konkretne sposobnosti i znanja. Smatram da volonterizam ostavlja itekako neke pozitivne afekte kao na nas, kao ličnost. Na primjer, razvijamo itekako empatiju za koju smatram da je vrlo važna jer ako mi ne razumijemo kako je nekom drugom, nećemo moći ni samoga sebe. Benefiti volontiranja su mnogobrojni, počevši od toga da smo mnogo više socijalizovani, upoznajemo različite ljude, samim tim prilagodljivost je na mnogo boljem nivou. Osim toga, volontiranje u različitim organizacijama omogućava pronalaženje samih sebe u različitim dešavanjima i na različitim poljima, tako da otkrivamo svoje nove vještine i neke možda stvari za koje smo zainteresovani ili darovitije da za to nismo znali. Kada je u pitanju volontiranje, savjetovala bih da volontiranje nije gubljenje vremena, da je volontiranje jako podsticajno i za nas i za naše okruženje. Samim tim širenjem volontiranja širimo i svijest o nekim dobrim i plemenitim stvarima, pomažemo drugima, a kada pomažemo drugima, kada su drugi dobro, trebalo bi da i mi budemo bolji. Benefita itekako puno. Nekako sve zavisi od samog volontera, volonterke, organizacije, institucije.
ali ono što mogu negdje da navedem jeste što imate priliku za usavršavanjem, imate priliku da unapređujete svoje socijalne kompetencije, da prosto upoznajete nove prijatelje, nove ljude koji vam itekako mogu sutra značiti u životu, a na kraju krajeva možete sklopiti veliki broj prijateljstava. Kad jednom probate da volontirate, taj osjećaj je stvarno nezamjenjiv i onda i sami težite ka tome da to što češće radite. U toku volonterizma imala sam trenutaka kada mi je bilo jako teško, kada sam osjećala i neki umor i tako dalje, ali nikada nisam pomislila da treba da to ostavim i tako dalje. Uvijek sam se nakon toga osjećala mnogo lijepo i uvijek sam se rado vraćala tim akcijama. Na kraju priče o volonterizmu može se izvući jednostavan zaključak. Volonteri nisu plaćeni ne zato što su bezvrijedni, već zato što su neprocjenjivi.